Libu anga unyi is a topic here discuss here betimi adane de. Baby an near make kan koy. Unyi ni. Baby an near make kan koy unyi ni se betimi adane. Why betimi adane but ajaye nde. Me ra wo. Aka obi ni nyankopon pe. Ana ti abrabo we mu. Lipu where did he? I know Papa did. Where did he? Yeah. Obi ni di yo. So. Obi ni di yo. Baby. Enye so obi wo no ya akomti no. Obi asase da ya ba force akomti. Hunkunkunu nim. Dabi. Ni yemu twakuro kwam de no. Onyaduane obedi o. Onyagro. Unim sanam no obi di nkomo wo se bra san kama boda mo anka mepe. Ahu kire nti o. Du obedi nti o. Osin kwa boda mo a won asam ode na no ka. Osin kwa boda mo a enkope. Not because of anything, but because of how he will survive. He explained further. Ochire mu kosi se senkama boda mu a metimi akogina obi aduane so ama na ye dai atibia mamadi. Because me namu a me hunu abodamfo a omukọ sere nkrofo aduane me omo ye dai emma wo mu bidie. Entinka maboda mu a branka medidi osisesi amabrabo ami wo mu no sabe bodam ni mpo hu wonfa so tami o because bodam ni dia didi kamesa ya kwada bie mu a and I will never waste my time on anything that will not put food on my table. Papa bi ohame sa osimi hu ya nka me pebra boy na mi ja connection yo. Nsemi ya me connection ma enti se manfo se da bobra no ma nyire me ho amobi o enti minim adwuma ye ose ni problem nyina wa abrabo mu nyina no onim adwuma ye ontumi mi adwuma ntena ho nye ana obi nso bi adwuma fa no a wontimi nye because obe consider so no ye connection man no onenam ho a obey tatis obenya ne sika eno no ase eno no ye ne de enti ontimi nya dwuma short term bia no so short yes and I me dane topic no madane no me pese obi nka ni problem a wo abrabom me problem nyina ya ma asam fanu me problem nyina ya ma asam me problem nyina ni se mentimi ntena bema ba ko ho me problem nyina no bra no na o kan in general general kan yi tena o kan say o kan no buta say o kan say o no obi ti je ka say wa 7 na ide me problem nyina ya nsanom me yin nsanom free my bra bomo and now yes and I need people to be sincere from their own heart omakomam na on point out sabra me problem nyina ya how I make my expenses me sika said me sidi no obi wa sika ne ba
2 days now, sir. It just vanished. They said, yeah, in Suato, Nesusai, a come. Or Nim Senis manages. And so any tortilla, Penesusan and Sweater. Nothing, and it's what, sir. Yes. Not who said yes, I. Oh, be problem when you don't know. What's the problem? Pass your house, is you know. Said you were CCS in the home. I don't know any problem. To do the Pama. Was that yes, a first impression count. And you will be a while. That not be who now. Yes. Italia or best. Yes. Send you with your son. The kind of perfume that you use. Let me know we do was only to see our no, you are trying to first no any perfume. Me, Miss Yaw be any panu was scar. Huh? And your mammy, you know, I'm a man. And yet, I dear. And your mammy, you know, I'm a me smell it or perfume. Now, so we are bear man. No, my show wristwatch. Yes. Because we are the four who pay for me. I don't know or want to sour the different types and the come. And I watch and so yes. What if you are and nobody change iPhone? I from sanity. Well, oh, auntie, send you see us address it. The where Obi say my problem now is I don't know how to package myself. Now Asabee so what's atale let's know what you hunina na ode chere wiase nyina nipa na wo hosia afede no impressive no benya ba. Yes, so your ba what dress what kata wo kama and the African way what kama wo say nipa na adwene obenya fa wo na different from obia okọ no fo egu abontene Natalie tie okọ elsewhere hono ya na mo emfa mata but how ka body me no mo da because enyo obia na te ho owo aburuchira a odress yi a ene odress basa ene fe dabi but ye ha no boy quarter na ya se ne o si dress na part of our yes so one dress yi na okom mpanyifo ani Unim say job interview. Unim so be the problem wa wonya adwuma nyina ye ne haircut. Yes. Okwatena na se Ghana. Okwatena interview bia okwa interview bia ye opie ya na ya moamoa na ni CV no. Ya to atwene because said you was ya utiri ho. Wa papa ya boy. Me kaisa me de mu entertainment industry kakra. Emi se kidi. Na omu postino ne service ewo Presbyterian for school bibu okwaduru ya no omu se the way a oye ni tiri ho ene ade no enya ade se omu be na be kira ade because e be kira nkora ade no besua sa ade no it became news. Yes. News. Yes, became Chroma. Yes. You understand? Yes. But kidding within him when him say e bia a life trouble onye ni paboni ni. But send you see in it, no. Yes. Obim send the ordinary Bible school because you are sanity. Very, very clear. So you're ba. Another way we are Bema. The fans are Bema. Ukunipum. It's an interview. And you'll be at the Benyasika 5 million, 3 million, I got perfume. Yes. But at least. Oh no, son, yes. Oko Toby. But you got any permanent party when out what we are solid. Nipa don't country. We better answer ya, no solid. Go better than solid. I didn't catch it. Yes. Also, who said Bibim ko you and Sandamano, Obu Okrana also born who said on one. Say any pan, Yamina can come on few. So your bar, now what I listen munya, what I listen munya. A year now more. Because I know Biana or didn't associate with Obia or indecent lifestyle. My cousin Biatra. Unim the entire Obia Shia or so purpose or no da. The where was so attarded. Yes, but and Janipani who are. Yes. You attracted to him sexually. Yes. But our own kind of book. Daddy. And you are so pair with the impression of having sex with you. Because said you was who or was a grade or by I'm a libido. Answer, yeah, mama. Yes. So when we are talking from experience. What do you mean? What you say? A grade or a crab bonny when you're a damn or baby power. But that intention is all about Debbie. One don't have it just
enti onamwa sister me pacho tie o problem na me kan o me wi a wa beba no abeka wo de ni ye emema 5 ana be fro be so pedelia a move 4 their intention is to sleep with you adentina bema bi timisia oba bi dana na da no peso one ne da not because bema no na ni suban not because we na ni su but winim the kind of what I say because baby I was here when the crowd say obetimi no wada ne ya yes baby o here when no crowd e chere so obetimi no wada ne ya sister o problem nyina ne say da bi at club ma men kan sam ne nkyere o problem nyina no say da bi a what club wa o mpa adwuma nye yes mpa school nko them you also was some of it as a honey sister o problem nyina ne say onya adwuma and so pay idea expensive o problem pa ba ko anti mama sikafo ba won chen bo mu nyina say ja wo uni mu problem no o problem da bi nya kasa o bra ma me kire problem ba ko pa ne say wo no be ma hia wo na pe na bia odo akwatena restaurant or more nice reception no the kind of things that you order for it scared him Emma okwa omabiem the impression a enipa na nya ne say wanu ma bai enti no bobra enya dai enya yie because o see oh yes me mostly I do that me sia oba na say manage ne ho na me pena do call expensive me mau invitation to an expensive place not of anything but how you make your order yes I what they mean ko nipa sa no enti yankwa wo kire say wonu sika na wo ba yusuru go dey ha no odwere ho ba yo bisu ho a onu ko na fe na wonya de afunti no me sa na me de chusu me yire o okay you go there na wa bisa sa to order ne ma no dia na wo pe dia na wo pe the wise person wa request bibi a mudu edura ya spring roll onko ji bibi hu bia na wa ka che o say yedura abonte wa ha de e bia ha de ne koku bo be yedene enti yedura abonte anu ato koku ayede onya stupid o but a chere say na enti wonya adwen enti me kura no say me wo motive bia enya papa wonya adwen onu ati me san wa adwen preko pe with the accents yes enti enen komo me ni wudie ni ye know your problem and point it out me problem nyina ni me ye masem because me kura ma be 5 ma 4 ma 3 o sa wo yire o ebi kura wo nware ba wo ma 3 ma 4 obi aso depend wo nti sika ben ko na wo a salary na nso salary don't different chimpram mi nso o di salary dia o di ndeti mba mi nso o dey so obi ane ne salary na the salary o ya so ye wo wadwuma dia yes omo mo ye wadwuma ne se ne omo no obi ko a to ka se obi ko en ha no but obi na atu aka boso me what is it o ko je na at a point ma ba mi ensa wan ko ye like don ko ja ebi wo ha wo ye self sufficient on what me hwe no ho bi wa wan hawo na omu nyina na obi depend e depend o ma me ko ha ko an to mo ma enam ni wudi nkomo pa o obi ni problem nyina ne se wo abufu dodo yes quick tempered si an buafu enjunim relationship bia obekomu bia oyoba o relationship bia obekomu bia kakra bia na ne buafu ni wo jai no no ha se
One mado one me na yo me jao. Men to aso biem. Gasem so ka metima tsan. Ai ye ka ye. Na wale be ma ne o wale ko bona asem besi. Be ma ne kura say pa chaw. Ontie. Ni problem nyina ye ne koko. Be ma bi nso so ni problem nyina de ntie na wo ye jobless enyina ye ne koko. Ono no obi ebi adwuma afa na adwuma no ona ko kire nipa ndo nya waka na nipa na afa na me ntimi metena adwuma ma ye ka asam a wo he abra wo ni bi obi na adwuma gu not because of anything ne koko sini omo a won ne workers ono omo ye adwuma ne customers o fomo na sister o problem nyina ya munamuna onam wa obi aso hwene mu bon me pese wo ena wo hunu sa problem no eno na me pese obi tena se no wagitum say this is my problem ena abrabo mu nkomo a ye no obi edi no obi de ye no kura ka on ka no kura na no ye mienu me na me ka kire o ka ha no wa che ne kura mpo no me say on ka no kura sai ni nsa tue mo se wo da me na me ka kire wo ni nsa tue mu pa wo se da bi anya me nsa na no tuam o se nyama no a wotimi se akwai pa na afasa ade wi adwuma no wonwie yi boss mawie onwie yo my timelines ai onwie was mawie oh boss mawie obaba beto na car no na mawie fitafo carpenter for tailor for oh boss 3 days obaba na mawie obakwa no ohun wa na wayi material no otwitwa obi okrambo na okwa ya no akekere no de ato obi okrambo na obaka se wa wie obakọ no na afrika na wasa ase bi okwa na onyansa ase udruwa boss kano mitutu yo matutu mawie kura na de bi na minsa hu kura na e ma ne ya yi na oso aka kire ne se wawie di pasa no wa hwe ya ba won champion yes enti me say wow so know your problem and na me pese wo de me di nkomo ya onso tena me so me problem ni o obi wa na no what ya say na no obi aza asem no fere kura aza o oza asema ya kan nyina o the things that we are pointing out both a man men nyina o so nya one gender we dey yes me and female oba bi aza no enya ma bi mu na kwatra social media woni ne di nkomo ono ti bi asunyan o no do obi picture aye na yi na status meboa anasa ni profile na ono wadi nkomo me wodoma send me kasika wo be send ne kasika na wa ama yemfa ni mu da omri yom omri yom da oya za meboa Omma ba Jessica but trust is one but e bia na sa nipa na wo za no na sa nipa no ye wokunu na oye oboafo you might not know ko be kuta omu kama weekends na me hwe me sister na ama Mac Brown na me hwe no enkura ye omu wo social media guys o my ebi my omu te se me demand and supply onim se program na se omu wo show ne so no enne nipa oye omu blogger omu di omu ni sei ehun no omu nim ne da so na onu ne hu omu video bi ana oblog ye na omu nya 100 and something k views eno na de nkura ni pie ye o you understand obi ne haw ni nyina ya homaso omre ne ho ase kokoti he utu no fo se ja ode sa kwatra na wadie mama na wadie guo utu no fo kra o se kra me na me ka kire o wa wale da no tumi fo ode sa kwatra na wadie mama na wadie ayeda yi agu na dwuma so sa utu no fo wontie ama na dwuma okone otena won ko ke na dwuma wode wo Ghana unu so obi ntimi mra ne ho ase nso obi ase nsu ade yeah some boss on you some of us
we will continue to live and live. Tie meka asem bi akere o. Me da bia meka say Sompa ha. I am not sitting here because of what I can do, but I am sitting here because of favor. Meka asem bi akere o. Let me tell you, it's not because of anything, but because of favor in the sight of CEO. Because I be a card me to me ya and can no be to me yes and me. Me pato what ya samna say. Tiem komo na me ni wudi ni ye o. Ah. Re me ni nkrofo bebre. Ana ba krom ha o. We came to Sunyani in the year 2017. That was the first day I stepped foot in the cities of BA. Na me Washanti region members bechem kurada. Na mati bechem na me tem kwanta no. Ewo radio say ye kan ho asem. But na me fa me nan si hada. I came with many, but many has left. I'm here. Ti asem na ye kan o. Sister, u problem anything. Brother, u problem anything. Ewie no na me no di ho nkomo. Kan wasem. Kan wasem. Ye nhoduru. U problem. Ye anything. Ye nhoduru. I have identified my problem. This is my problem. Unim. So obi obefre no obetimi aka me problem nie no. Say nipa no is willing to devote from it. Yes. Obefri ho. Obediviate free ho. So ntuma. Oh, you can't. Yes, Repentance. People who always have repentance, those who are more accept to say me boni amaye dey maye nie. Those that shows remorse. Ajatum said the maye nie. Me wiase nyina de me esi de me wo mu nie obi de ye kasa keke o onim how to talk onim se de sika sa nipa ho kasa nipa ho a basa onim these problems ema ye bre wa abrabom this problem ema ye bre ye dai e wa abrabom abrabomu breni nyina lepu ye bre bebreni nyina this problem sami ama we ya ye bobosu yi obi wo miensa obi wo mienu obi wo baako obi wo nan obi die nyina no obi die baako pe dininya Edininya. Oh yes. Oh panyina. Oh wusu wo panyina. Kasa we ni. Oh akora. Oh wusu wo akora. Kasa we ye kan nipam. Kasa we de ye kan nip. Asem bi wo ha ye de ntoma ye de. You know petty things. Yes. Obi de akwa na didi mu wa didi mu. Ana woni so bi problem na didi se no se didi. Me se okasa. Ema ye treat you ye. Pa. Okasa. Ore no he. Papa ye de batna. Oh yes. Look at the way he talk. Yeah, ne kasa phone so. Phone so. Ye program to say the ye we na be phone lines. And our friend or can there. Meboa. Yes. And then we built contact with him. And he signed the kasa the other day. Yes. And then we has invited him again. Oh yes. Kasa. Yeni nkomo. Very key. Yeni nkomo. Ena ensu ato. Enti minim se dodo na anko ba bia no ofie. And then the spirit that dropped this message. Minim se enya spirit fon ye nyankopon spirit. Yeah. And the asem we ye dey. Eto ye hunhum se ye ne woni e ho nkomo. Enti o problem anything. O how anything.
enye how say obi akwafa abesoa ba wo how onzo obi wo no ma oye timid oye timid. The person always isolates him or herself from others. Enti eno nko na esi ni nsira kwan yo. Ompe nipa. Onka ne ho nko nipa mu. Enti ye wo ade bi wo kura wo se ye pia no de ne hye ba bi kura enye yiye. What you say? Hu se de ade ne tie no. Na ono nso so. Ne die ni problem nyina no oferi nipa anim. Oferi nipa what you say? Oferi obi kura ebafie kura na ye say eyi akwasua brana ene bra emeka ontimi. Number is 0543. Share your problem with us. Any enchewo hawate. Na ebi wo ono mo ne betumi ama counselor bi no ono wakasa ya pe bia dey. Amma 0543. We dia hunhum asem ni mo. 0543 989 obi die wontimi ne be ma baako entena enti wa ware ba wo fani kuna chi say yi no obi nso ontimi ne oba baako entena enti wa ware ofa ne yire chi style bi abi 0543 989 0247 989 0247 989 and then no edne mahien yes edne masikani so obeye dey obese ne yankopon ahinim and then edne so betimi afre. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, mama. Good afternoon. Emodi why? Kachose. Emodi. Me dey look. Oh, me say memmo. Ma dey yeni nkomo. The person we kase. Ayase obe wale be ma owo ba. Ayase obe ware be ma owo ba. Owo ba. You know the awade awade. Awade awade. Se nipa no ufiri so obetimi aye de wo pe ama wo a. Fi si ho kwan. Tie no de enye ohawa eso sa. De yin aso hunu se nipa no oye papa. What you say? Oye papa. No sa de fi si ho kwan. 0543 989 0247 989 and then womo a omubu oduro ene betimi afre mo na opa mu yemma da bi memodin udin ne kura hia ye memodin odi e ofra se ye oso kasa kura na obi ebehunu se nipa asomasi ana obenten na kasa a kira no. Good afternoon. Na pomboko. Ya da nyame asempa cho gina yiye kakra mi se nsu agugu nti network no ho. Hello. Onko no mra bim na yenhwe. Onko no mra bim na yenhwe. 0543 989 989 and 0247 989 989. Yani we nsu ni nkommo nhwe. Hello. Hello. Good afternoon. Na etesen. Na adom na. Nyankopon adom nso no ho ye pa. Oh how ne ye de yen. Yani nkommo. Ni han ye sama kuma. Wakuma. Ubufu ntentem. Ai. Ebo mu a de opa bia na wo ye. Ebe mu a me tije kana me kasa. Say 3 days kana me kasa. 3 days kura na won kasa ai. Ni kaso bia. On kasa ni pa bia ho. Ai.
asemo enti wo de nyina wa identify no eye okoko a ewo soro asem eba untimi nya abotere mi wia ye de number ba tu dwa ya afre ebedi nkomo wai ye da ase se bi na eye no enti na affect no na me no obi ni nkomo hello yes boss ba cho ho ye nyame adumo da nyame ase boss ye ni nkomo ye ha no ye de hin bia me de ye bufuo me de ye bufuo wonso de ye bufuo eba wontimi nkontrol ho kura ama kwa bonte no ba to dia me keka me bu onu oba te wa wo ye dai me no ba ti fie dia ebetima ye kasa kasa abonte ne kwa bonte no bu kwa bonte ama bu so ba dia no control ama wa hwere bibi so ama adi bi ase yeah, the number betuga. Yeah, the number betuga. We will deal away with it. Yeah, the number betuga. Why? Okay. Abufuo lipu. Inti one hwe ya. Ebe hawsa. Ebe hawsa. Lipu nim se nyame ya adomo a. On the 18th. And now 1st June 18th Sunday Sompa Father's Day and yasam ketua S back restaurant no na Sompa Father's Day bekoso entilipu ofa me yam papa wu but still mepe obi deny papa mepe obi on say obi a waboa wo abrabo mu bia na say obi akura at least who seek advice from enye papa ne de wawo nko a o nye papa ne de wawo nko a bi kura papa to kwa wa abrochire but you have a father. Some of us we have spiritual fathers. What you say another Father's Day ba 18th June Father's Day we are going to honor our fathers. Yaba say papa no mani monyam. Yaba mo hunu so omo so sombo ya dai. Emaye. We are not going to joke. Father's Day we there. Yem fa ni agro. Say oba register o papa na wawu mu ka ho a ya do 200 Ghana. Ya do 200 Ghana. Na 200 Ghana no ube didi. Tio 200 Ghana no oba dai. Ube didi wo ube didi ama papa nso ayadai edidi asback kromi obia nim so omo no maduane ebe restaurant wo kromi a omo ni maduane ye pa asback enti ube didi amen ube didi afili enam ubere wa wonwe nam nso so na pe wo ye vegetarian no nso so ye be ye salad sa de ayadai edi amaw enti wo awudidi ahu se wo ye dai wudidi. What you say? Me pacho 200 Ghana no e na adi be didi wo no papa nyina adi be didi o wo be didi bia ma papa didi bi na wonim de sa wom de wom nie Oliver Kan tie o papa no osan be da duro so e wo 21st clinic o e ma o papa free treatment for 1 year afi. Mami ni obi ni nkomo mra. Hello. Me pacho good afternoon. Pacho. Na hu ye de. Oh. 0543989989. 0543989989. And 0247989989. Ya bobo ha oni bebre so. Wo de ye de hin. Wo hu. Adunya. Oba na ya ka ho asem enti lipu nyame ya adomo a mame no obi ni nkomo hello Asabee yes mame
Good afternoon. Afternoon, that is say. I'm not before. O say. They say, and the same day before A buffo. a ban with me was said, Yeah, pata wem pata. Would be a crocodile and have Mario. No, I when ni beba ho so no. When ni beba ho so panyin bi twam no adi natam awie o. Oh, and how can I say? Hai, enti wo bani unim osia wo ba bia wo bumfu ye na afa do hwese do si bra ho aso se eh aba we bu a wo mu ade enso ho de na wo bra ho ase o. Hai. Hai, ba bufu o. Ama wa hwera de ho. Oh, and how can I say? Adi unya. Oh. Awurade hu ye mobo. Awurade hu ye mobo. Every day, your passport is Saturday by. Me da se. Na me nsira. Baba. Enti yanhwa ne anya ho adwuma o. Yes. Yanhwa ne anya ho adwuma because ha adwen o. Enipa bebre so ha pa kase no abufuo no. Hwe. Obi abufuo ba masa. Don't go there. So nipa ma fe nyina obi ade ya. Me say eni sap ndi akeka aka ne de ya na ehu kakra o. Ndi akeka aka. Ndi ya na ehu kakra. Ati ase. Enti lipu 21st clinic de papa beto aduro so afe yade no wanyi twe anyi adoa o. Yade bia wo papa ne da ne so bia oba ye register wo wia o papa no odaduro so 1 year enti gese next year June na papa ne contract ni bewu sa branzo bia ne sa de bibi foforo nso asa aba ha Aka 200 cedis no. Aka 200 cedis no ho enti wo de wonim me kuro mu nkwada de momfa nche wo mo omo kasa anye maako bi kasa anye kurom akwada bi na ne papa to dame na ne papa to dame no na wo se ne papa pia ba bi na nkotwa abadi na ne papa ehu akora ni gina kire se papa wagimi kura nkato ye omu se de ade ne te no entu de o pese o papa ne yade a wo tonuro no sa bed ne yede efiri wo so pia ma 21st clinic for 200 Ghana ne kura wo de di mu o. Udi adi mu awie o na wasan de o papa ato aduro so nti wo firi se o papa nani nye enti osore a so wo wanchi a eno aso ofaka na okọ 21st clinic wanchi o brekum eno aso osore a na ofaka na okọ 21st clinic brekum o Sunyani afaka na okọ 21st clinic brekum ai Sunyani na wakwa hwe no ho yade no asa betena fi wakwa nso anya se yehwe no yade ne kọ yehwe yade ama ni nuro saa afie o 21st clinic ene Sompa FM ya ka bom menam emu odu na sika na osan keje be 500 Ghana aya mia ni mahumo bro ne ayi ena makofa aba eba ya mpamfo bebre mu buafu me bet me amakofa aba tale ebe ndey what ya see mahumo bro ne so enti be register papa yem register ni pakasi o ye na le ye be boka we ye magimum ye nyimum saa enti ye penipa be 100 pe na ye do o ma ye edidie de se ya na abedie beta yaresa na ye do to so 1 year no enu ntin ya ti nipa ne so no ye nya 50 kura nka na ye be ye bet me ye na masere se o mom ye nya 100 what ya say te nipa 100 ana se wo be register wo papa nso na bia wunuam mo ye be se nwotwe obi apeso oba bia wunuam ni nyina ye beje obi aye tegana aka mo papa nso that mo nyina ma beje mo papa ani mo wa present bi mo pesa mo ye presentation bi mo papa mo betim dia beja ye eda ni dra surprisingly ya present am mo papa na ye fe fathers need to be honored. We need to honor them. Yes. Me ka sem bia kire me do kwa Bible mu kakra Esau ni nua hwan Jacob meboa na papa no owo nsira waso di sira baako what you say
ensira o e wonanum e wo so hwie e de ma ne ma no ba maame no eji iso nsira de ma Jacob ana oji Jacob nsira na ma iso mun kwa sorry Jesus Christ of Nazareth ripu wan nsira ne eji ma obi no yaji Jacob nsira ma iso ana se eji ye Jacob nsira ne eji ma iso what you say na iso na yaji Jacob nsira ma no Jacob ba ya pe papa ne se nsira na ye dey asan wo manum de aka ye dey no me so your father has ability to curse and has ability to what bless. Don't joke with your father. Maka asem na wie men fa papa nye dey eni agoro bi mu am no bi ni nkomo. Hello Good afternoon. Good afternoon boss na pom Nyame adom e de nyame ase o ha wo ho Pacha Adaroma. kan how Yo, man, I want to say, my management was Casimo, and they for coming a teacher of my life who man can have one. Money. But some in Luna Bay almost bay 8,000 yard and so needs now I spend this canning 8,000 the management, but some in the yard and Jesus. What about my this of one? Yeah, we had the personal number. Yeah, the personal number, but to ya. Why? We need to help because 8,000 Ghana cedis. And yabeteo. And Jessica Ketwan or Abodins are no. Mateo, Medase. Yeah, the personal number, but to ya. Why? Mateo, okay. Yeah. Mese se wuni ha oni bia ka wanu tum na tena fie na dwene ho why na dwene ho o fra ye be fawo ye ton ya de ba fra ye be fawo number na 0543989989 ana 0247989989 o how me hu mi problem me how nie hello me ba twa te sai ya dimo de nyame ase oh how makasa dada okay Ose Jacob and Israel are now mentio they say and Israel we not go Jacob yeah je iso nshira ma Jacob that's right mate medase okwa sorry medase so enti me pacho we hear a blessing from your father na edano kwasi adano ho me shocking crofo me said ama fathers lay their hands on their children na omashira omo na winim after this program the life of many will change. A spiritual program near na sa no and I'm a fan no a spiritual program me pa 200 Ghana cedis oba Sompa FM from the say no ma ubetimi abe register o papa na waja ho ebra ne so a ye nyina beko Asabee restaurant e ho nice your number anso so a ubetimi afre enie 0257 683050 0257 683050 me ba cha opesa wo send usika ma momo enso so a wo betimi asende 0557 269602 0557 269602 momo no eya omo ntwere enhye so maye omo a edire beba because obi send there was ohunu din ebeba na emmoa yen pa okay Zpay unim Zpay Zpay almost is always open when banks are closed. Zpay is always open
eye come out rough me na me ka kire Zpay almost say me waste usika so de call bank akoyi usika no me waste usika wo say wo de fro car akọ bank akoyi usika Zpay always the best Zpay always the best afena e wo say o chese o chese usika wanka say wo di usika na e ho nhyehyeye bebre Zpay mobile money eye safer eye cheaper eye come out rough na unim say every first time user be wunya 10 Ghana cedis plus airtime unya register wo Zpay pe u register ya zem na wanya 10 Ghana cedis credit and found one network we use so network bia na dem Zpay unya convenient or si genidi Zpay convenient basa ubo star 270 hasha o register no o register press 7 for gym for MoneyGram to wallet enti ubo star 270 no wabo 7 MoneyGram ho de no MoneyGram enti ubetimi ade usika fra monone na wo de wade ayede wa convert enti nya afa na abekọ bank ni aka tro se na MoneyGram de network ateko na yese dabi me pacho tie MoneyGram safer simple delivers bibia when it come to Zpay odem V22 body cream unya bia honam ntwintwam eyi hunamani basa sa owedie pa lipu owedie pa beto so 2022 me na me ka kire wo unya sa cream we ya akora sra panyini sra e man nso obeyo stretch mask eyi ne sa eyi no me na me ka kire wo shops ba bia ya to apete fra wo mo 0501 276028 0501276028 omo number eno no lipu for personal number do tudwa na nkrofo mfre ne no omo ni nkomo why 055 07 99 724 055 07 99 724 that's right